Hört mal zu, ey! Hört doch mal zu, hey! 10 Minuten haben wir. Mann, hört doch mal zu! Hallo, jetzt! Hört mal zu jetzt! Chick, Chick, Bogodi! Vai, Flasche, ey! Manta! Ein Manta, eine Manta. Слушай, люди на 3 тепика, ако бъдеш колкото тепика, това ще са 3 тепика. Два. Ето! Se pola svita i nekad više,